le swafa pelo Yesu, o tato yang the tato study. This will be our final study in regards to 2020. This will be our last study as we go through the book of John. And then our next study will be, in a couple of weeks, will be a summary of the whole book of John from the beginning to this point. So, la fiafilani nei o la whai wina tato study mo le leto sanga I le tapu le tolu alona whai pue tolu. Ia le study lumanai o la tato toi ngā itua. We'll do a whole summary, one study, so we can remind ourselves of the book of John. So, ia le tua. So, aole amataina tato study, fia mawase upu whaamalosi, it's tala I tato le nia fiafile roma e valu, alona whai pue luas huma wha. Whamaile whai pule lona wha piratania. For we are saved in this hope. This is Romans 8 verse 24. We are saved in this hope. This is the hope that we're learning about. And it says, but hope that is seen is not hope. For why does one still hope for what he sees? 25. But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. Let me just read the ending of verse 25. It says, for if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. This is Paul's letter to the church in Rome, to the believers, and he's encouraging them in their faith. And in verse 24 and 25 of chapter 8, he talks about hope. And that's what we're studying at the moment in the book of John. And I wanted to bring that today as an encouragement for us. O se whaamalosi lea Paulo I le ekalesia I Roma. In tapu e valu e whamai whai pue luasuma whamai a wai whaolaina I tātou I le wha moe moe. Le whaolatanga le nawa I ate oe. Lea lo whamai Paulo I le ekalesia I Roma. O whaolaina oe I le wha moe moe. Lea le wha moe moe. Alo tātou wha moe moe leo le wha vau. Lo tātou wha moe moe Yesu Keriso. Lo tātou wha moe moe leo lo tātou wa oina. Amen? Amen. E whamai Paulo, a le wha moe moe wawa aia e leo le wha moe moe lea. A wā pe whea o na toi wha moe moe se tasi I le mea wawa aia. Whamai whai pue lusuma lima ai peitai. A tātou wha moe moe I le mea ua lewa aia. Tātou te whaatali tali atu I ai, male ono sai. So usum tu whawhine la whiawhine nei o lo tātou talatala noe le wha moe moe I le tusile al apostolo Ioane. Ai o au maia le tusile a Roma e a mata ele tātou mta pupo le tātou wa o le nia whiawhi. A wao le wha moe moe leo lo e tuli mata ina usuma tu whawhine. O le wha moe moe le whamai Paulo. A whaila le wha moe moe lea e le ova aia. Tātou te whaatalitali la, ma tātou wā ngai atu I le wha moe moe lea, ma tātou tuli mata I le wha moe moe lea, ma lea, ma le ono sa ia. Praise the Lord. That we strive for this hope with perseverance. You know, e te le o vaenga e o mai, I le soifuanga le nei I o tātou o langa taito tasi. Ai le soifuanga le tangata whaolaina, o le soifuanga le tangata whaatuatua, ia tātou ono sai, ona la o lo ia te I tātou le wha moe moe lea. Praise the Lord. Amen. So I just wanted to open us up with a word of encouragement. If you're listening to us online, 1 John chapter 3, and today is part 3. So o nei o le vaenga lona tolu o le mataupu lea o lo tātou whaita wina sa tātou a mata mai lea vaenga mai le whai upu e luas fulu ma le valu o le mtapu e lua. Tātou I whola ia I le whai upu e mua o mtapu e tolu na ngata I tātou study na tua nai. A le whiawhila nei e whia whai wina. Le lango tātou wa aia tui vaenga e lima I o tātou la asia mai I le autu lea o le wha moe moe e mamaa. So, let us cover from 1 to 3 and then we'll head into our study with regards to 4 and 5. So, le la tātou toi ngai tasia I tua, tātou toi wa ai I le wha moe moe lea o lo tala noa I Ioane. Pea tātou wa ai le mtapu a toa lava le Ioane wa tātou tilo ai nei.
na ngata le tātou whaitau I le malama o le tangata whaatuatua I kerisiano whaamaoni ma aneti keriso. So le la pe wa ye wa atania lo tātou mawhauwhau le kerisiano whaamaoni ma le aneti keriso. O le ale aneti keriso, o le aneti keriso o I lato malawa e tūtetee I le atua. And earlier on in our studies, we read from verses in chapter 2, from verse 18 right through to verse 27. We actually learned about Christians and antichrists, remembering also that the purpose of John's epistle is to defend the faith. So he's defending the faith. O le ale mafuanga o le tusilea Ioane. O lo tusia Ioane le tusilea le apostolo. Ina ia whapea ona tu o ia mole mea moni. E le mawhai ona tutu I tātou mole mea moni, pēr tātou le malamalama I le upumoni. So le lai mafuai ona tusia Ioane le tusilea. Alim ta apu e lua ona whai pasuma valu angai whai pu e lua suma fitu na tātou va ai le ata o le aneti keriso, ma le ata o le kerisiano whaamaoni. Ai maea ona tūsia ia whai upu ia, ai suso mai no ma whai upu ia Ioane, e tūsia e whaatatau I le whaamoemoe. O le whaamoemoe e mama. Whaamoemoe mua na tātou whaitawina whai pue luas fumavali. Tātou whaitau whaatasi whai pue luas fumavali ia, o le nei fune, le whanau e, Ia o tautu mau ia te ia, ina ia maua ai e ki tātou le whaamalosi, pe a whaani mai o ia. Ia le whaamai na fōi tātou I ona luma, I lona whio mai. A tātou manatua le awa awina o le whaamoemoe mua a. Le tangata whaatuatua o lo iaila na whaamoemoe. O le tangata lea ua mauti noa o ia pe a whai e tūmau. Ua mauti noa I le loto o le tangata lea lona whaamoemoe. Ai sea, a wā o le tangata e tūmau. Praise the Lord. Le foi lai whai mai e le whai unga whai pua lusu mai walu. Ia o tautu mau ia te ia, ina ia maua e tātou le whaamalosi pe a whaali mai o ia. Ia le whaamaina fo I tātou. O le ale winga o le whasi whaitau lea, po le whaitau lea. Ina ia whapeona fua mai le o langa o le tangata kerisiano whaamaoni ia. So in verse 28 of John chapter 3, the first part or the first component of the hope for a believer, in verse 28 it reads that of chapter 2 it says, abide in him, because when he appears, we may have confidence and not be ashamed in him at his coming. So, the first evidence or the first component of hope, the hope for the believer, is that they abide. What was the meaning of the word abide? The meaning of that word abide is when he appears, I'm just looking for that word. Just go through my notes again. Oh no, yeah. So he's talking about to abide in the whapea ona tu mau. Okay, so I've just gone through my notes and just looking at that word there, that the first component of someone who has faith, who has hope, is that they abide. Amen? That we remain in our faith. Amen? Okay, lua. Vainga na lua tatou tilo I le o le tangata I eilo na whaamoemoe o loo tawami o tonu mina o ia. Po o eola I le amio ua tonu. Whamewhai koe losu maleiva, a whai o tau I loa o le amio tonu ia, ua o tau I loa ai, o I lato uma o e whai le amio tonu. Ua whana o mai I lato na te ia.
O le vaenga lona lua o le tangata whaatuatua e iai lona whaamoemoe mua o le tangata e tūmau. O le tangata e fua ina ia le whaamaina o ia i le aso e whaali mai ai Jesu Keriso. Lua, o le tangata e iai lona whaamoemoe, o le tangata e tonu lana amio a. E te rei o te mea pe e whaawhengatā le ola i le soifuanga e tonu, pe ola i le soifuanga e sao, o le whaamalosi uso ma tu whawhine. A whai olo i ata i tātou le whaamoemoe lea, o lesi fo'i naunau ta inga le nā o i tātou ina ia ola i tātou i le a mio e tonu, ina ia ola i tātou i le a mio e sao. Praise the Lord. That second component of one who has hope, we says that first they must abide. Second, it's a hope that is realized in righteousness. Okay, now we all know that we have no righteousness of ourselves, that when it comes to acting right, we fail at least 7 times a day. That our encouragement for us as brothers, as brethren, is that we must always walk according to righteousness. That we no longer live according to the flesh, no longer walk according to the world, but that because we have hope, we try and live out our lives in the right way. Praise the Lord. Amen. Vainga rona tolu la lena whai nei, tato mta upu i le tato study na muni nei. O le whaipu mua, o le mta koe tolu, wheta whatasi, whaauta, le silisili o le alofa o fua ina mai e le tamaya te tato, ina ua ta ua i tato, o le whanau a le tua. O le lea, leilo a i tato, e le narolangi. The third part or third component of hope is found in verse 1 of chapter 3. Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore the world does not know us, because it did not know Him. O le vaenga lona tolu o le whaamoemoe lea, o le mafuanga o lo tātou whaamoemoe, ona o loo whaatuina lo tātou whaamoemoe i runga o le alofa. E leo se alofa o i tātou la, a o le alofa o le atua. Praise the Lord. Whamai, whaute le sili sili ese o le alofa o fua ina mai e le tamaya te i tātou. Le alofa le alo o tala noa i o ane, o le mafua, o le sifo i mafua angane na o lo whaamoemoe. Amen. E whaionga ane le ima tātou na le, o tātou i lo fo i mai le mua mua li o ane tāpue wha, whaipu e walu, o le atua, o le alofa lava ia. Amen. So, the third component of hope, the reason why a believer has hope, number one, is because they abide, they remain. Second, is because it's realized in righteousness. We live out our lives the right way. We don't intentionally live out the wrong way. But when we do 1 John chapter 1 verse 9 confess our sins, for He is faithful to forgive us and cleanse us of all our unrighteousness. But we try and live out our lives in the right way. The third reason why we have hope is because it's established, it's grounded, it's founded on love. And not our love. Verse 1 says, behold what manner of love the Father has bestowed on us. Remember we talked about God's love came from a word that was, what manner of love? It was that Greek word that sounded like potatoes, but it was potapos, and it meant that it was alien, it was foreign. Why is God's love foreign? Because it's not of this world. You've never heard anyone give up their child to save a nation or save a world, save the world. God's love is alien, it's foreign, it's potapos, it's not like our love. Our love is dependent. Our love is depending only if Tupa'i loves back, then I will love that way. Ale alofa ole atua, na muai alofa mai, alai fa mai anta tuspaia. Laianga sala beta toa, I alofa mai le atua. That's why it's our hope
le whaamoemoe le ia te i tātou o loo whaatu wina I lunga o le alofa ngā lea. Praise the Lord. So, tonu la vaenga o tātou mata ai, talo mai le tātou vaenga leo le tuswhaitau le Ioane. Ai lima vaenga o loo au mai I palkalafa lea. So today, we're going to study the last two. Amen? So, o vaenga la ia o le a tātou vaavai ai. So, lela o tātou iai o le whaamoemoe o le tangata whatuatua, mua, pea whai tū mau. Lua, o le whaamoemoe o le tangata whatuatua, ina ua hola I le a mio o tonu, le a mio o sao. Praise the Lord. On mana ia whai upu ngā, because e le sona whaafesili, le ai o oe le tangata whatuatua, e tatau ona e ola I le a mio e tusa marifina ngalo le atua, o le a mio lea, o le a mio e tonu. Amen? Na le whai mai mua, le ane mtaku mua. O se whaawo ma le lalulani o le pizza lea I le atua se savani le pouliuli e le o iateia le malama. So, o le soifuanga ato o le tangata whaolaina le tala noa ai Ioane. Ai se ina I mawhaina tutu tātou e mole mea moni, so that we can stand to defend our faith. Praise the Lord. Mai nei tolu, tātou I loa, o le whaamoemoe o le tangata whaatuatua, o loo whaatuwina I lunga le ale whaavai, le whaavai o le alofa, le alofa o le atua. It's established in love. Okay, tātou whaitau mai la whaipu e lua o le a tātou iai le awhiawhile nei, whaipu e lua, ma le whaipu e tolu. Anei pia whaitau mai, whamolmole ia. Pele, o le whanau I tātou e atua I nei ana pō, ai le I whaalia mai nei le winga o I tātou a amui. A o tātou e loa, e a whaali mai o ia, o na whainga I lea o I tātou I a teia, a wā tātou te loa tino e lava o ia. O le tātou o mawhui o iai le nei whamoemoe te kiana. Ua taitasi pa whamaina o ia e ia, whapei o na mama o ia. Verse 2, Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. 3, and everyone who has this hope in Him purifies himself, just as He is pure. O le ainga ona whao te whia tala noa I amata, I le tātou study le nea whiawhi. I whaipu e lua o te whia au mai, ele vaenga lona whao, o le tangata whatuatua, o lona whaamoemoe ua atoa ina ua whaapei o Keriso. Praise the Lord. That our fourth component of hope for a believer is fulfilled in Christ likeness. Na le wha mewhai upu le au pele, o le whanau I tātou a le atua I nei ona pō, ai le I whaalia mai nei le winga o I tātou a amuli. A tala noa lo tangata I le lumanai, o lona mawhawhau atoa, o le whaamoemoe mo le mele I le lumanai. Ai whamai, a ua tātou I loa pe a whaali mai o ia, ona fōlinga I lea o I tātou, ia te ia, a wā tātou te loa tino ai lava o ia. So let's break that down. Amen? So o le ale winga o le ato atoa, o le tātou whaamoemoe, pea ina ua pe I tātou o Keriso. Mua, whamai le apostolo, le aupe le, o le whanau I tātou a le atua I nei ona pō. Le alona winga, ina ua whaolaina oe, ina ua talitonu oe, o le asona e talitonu ai, na aveai oe ma whanau a le atua. Amen? Na le whai mai, le aupele, beloved, it says, now we are children of God. When you believed in Christ, when you put your faith and your trust and your hope in Christ, you became part of the family of God. You are a child of God.
Le ai masisi mea e te toi whaia, ina ua e tali tonu, na avea o e lefa mai o ane, whamai o le whanau i tātou ale atua, awhia, nei, ele, na avea o e ma whanau ale atua, pea e whaia ni vaenga ia se furu, ona i loa lepe avea o e ma whanau ale atua, no, whamai, le aupele o le whanau i tātou ale atua, i nei ona pō. Le whamai le roma e valu, le nau whaitawina le tae au le ni, se isu e whaptatou tusi le tatou tusi whaitau nga whamamuri. Whamai le roma na e valu au na whaipo skuma wha, ma le skuma le lima. Maua whaitau whamamuri. Who was there first? Awa la tō taita ina le angana o le atua. Wata li ina tō le atua. Awa o tō le maua le angana o le koronga. E toi whiwhi ai. Aua o tō maua le angana o tama whai. Tō te wala au atu ai. Awa le tama ai. E mira. Awa o i lato uma o taita ina i le angana o le atua. O atalii i lato ale atua. Usong tu whawhine. We are children of God. Children of God. Le whamai le kalatia mta koe tōru anu na whai koe luas fuma le ono. A wao atari o le atua o tō umalava i le whaatua tua. Ia ke riso Yesu. Whamai le kalatia e whawhai koe ono whamai o atari o tō o le mea lea ua awina mai ai e le atua le anganga o lona alo io o tō loto o wala au ava le tamai. So ina ua tali tonu le loto, ina ua whaatua le loto, ua avea i tātou ma whanau le atua. So, o le whaamoe moe o le tangata whaatua ua atoa ina ua pei i tātou o keriso. Le whai mai le tusi le aroma whamai whai koe suma fitu, a whai fo i whanau i tātou o suli foi, o suli lava o le atua, o suli whaatasi ma keriso. Amen. Christ likeness. E pei o keriso. Ina ua whanau fo wina o tātou olanga. Ina ua whaatua o e i le atua. Ua avea o e ma whanau a le atua. Amen. So the biggest change has happened. So when you believed, when you put your trust in Jesus Christ, that was the ultimate change. Your life, that was your rebirth. But we're still in the flesh. And we all say amen to that. When I get tired, I'm tired. I'm exhausted. We're still in the flesh. And we still struggle with our humanness. But we're no less, we are still sons and daughters of God. Because we now put our trust in Him. So, ua whaola ina I tātou, ua tātou whaatuatua, ua tātou tali tonu I le ali o Yesu. Ai o lo tātou savalia pea le savalina. Ua o se sile langi. Le ai Wal you tino ina I tātou I o tātou tino mamalu. Le ai. Le alava I tātou I le lanolangi. So, o lo I pea I tātou. Ia mawaenga vaina le o le tino. E iei teni e pa ua ele tangata e itemi e angasala ele tangata. E whamele mua moli ane tāku mua. Aia, whai tātou te wha ali a tātou angasala. E wha ma moni o ia. E wha ma mai I a tātou wa mio le tonu malama. So that's the first point of our Christ likeness, is that we have hope when it's fulfilled in our Christ likeness. Our Christ likeness is because we are children of God. Whamai le vaenga lona lua o le whaipuna mua. Whamai, ai lei whaalia mai nei le winga o I tātou a amuri. A ua tātou I loa pe a whaali mai o ia, ona fōlinga ai lea o I tātou ia te ia. A wā tātou te loa tino ai lava o ia. Leisi vaenga o lo wha moe moe. Ina ua pei, ua ato atoa lo wha moe moe ina ua tātou pei o keriso. Mua mo whanau fo wina I tātou, a vei tātou mo whanau a le atua, praise God. Au leisi vaenga la o le wha moe moe. O le vaenga lea
Le vainga le tuli matai le tangata whaatua lona wha moe moe pe hao I le aso e whaali mai ai Yesu Keriso whamai ai le whaali mai nei le winga o I tātou a amuli e le tu mau I tātou I le tino le au som tu whawhine e iei le wha moe moe o le tangata whaolaina whamai pe a whaali mai o ia o na fōlinga ai lea o I tātou a wā tātou te iloa tino lava o ia. We do not remain in these bodies. And that's the other reason why we have hope, that our hope is fulfilled in our Christ-likeness. Not only are we saved by God, included and adopted into His family, but the second part is that we look forward. It says, and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when He is revealed, we shall be like Him. Amen. For mele romana e valu fai poe lua sepulu maleiva, ia fōlinga I lātou I lona alo, ia fōlinga yate ia. Romans 8:29 says, to be conformed to the image of His Son. We're looking for, that's a massive hope. Amen. That one day we will be conformed, transformed into these glorious beings and be Christ-like. And that alone would be a reason why I have hope. Oh yeah, absolutely. Anything other than this body, because this body is decaying, this body is tired, this body... I le tino le nei, pia tatou wa ai le tino le nei. Au le tangata o lo i le whaatuatua, e ilo na wha moe moe. Whamai ina ia fōlinga e pei o ia. O le whesili, ngā le lai whamai le Filipi e tolu alo na whaipoe luas fulma le luas umatasi. Whamai awa o lota, se i so atnea lo tusi whama mo le Filipi e tolu. Philippians 3. Fai poe luas fulma le luas se fulma le tasi. Lea lau fai tawina. Whamele le tusia a Paulo I le ekalesia I Filipi. A wā o lo tātou no moni, ua I le langi lea. O loo whaatalitali mai ai I tātou I le whaaura, o le alii o Yesu Keriso. Whamai nate li ua o tātou nei tino, ua leanga. Ina ia whaia ia whaatatau, Ilona tino matsango fie. Man, that's cool, eh? It says there, for our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Saviour, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body, that it may be conformed to His glorious body. That's why we have hope. Le mafu anga lo tātou whaamoe moe, ina ua tātou I loa, e iei le aso, e li ua e o tātou tino anga vale, ma vea ma tino matsango fie. Amen, Le fsili, o le ale tino le tātou te vava ai iei, What's the glorious body look like? You want to know the answer? 1 Corinthians. So let us go to 1 Corinthians. Po mo koranito, tāpoi suma lima, olo au mai e paulo le ata. Actually, not that, the reality. This is going to be the reality of our glorious bodies. O le mea moni lea, ma le whaamaoni, o le tino lea o lo o tātou tuli mata ia. Mo koranito sulima, whasuma lua e o le whasuma wha. Okay, whasuma lua. Ia. Whapea fōi le toi tu mai o e woti, e lulu ina ma le pala, e toe whatamina mai le pala. Okay, so, o le tino leo lo tātou tuli mata ia mua, e lulu ina ma le pala, le tino leo lo tātou iai, pe atu ifo lo tino o ti le ele. E pala lo tino ai whamai e toe whaatuina mai male le pala. Wa inga nā mua o le tino leo lo tātou tuli mata ina Praise the Lord. Lua, whaipoe whasuma tolu. E lulu ina male matanga. E toe whaatuina mai male matango fie. Ai tangatanga I se tino oti pe a oti.
E a mata ona bala e a mata ona mo watu le mata ngō fia o le tino ola sa iai. Le ala whamele apostolo, pe a o mai le lo tatou tino mamalu, our glorious bodies, e luluina ma le matanga, e tu wifo i le ele ma le matanga, Salawa po le ale te unga o le ainga o le tangata o le tino o le tino o le tangata o ti. Ai e te iloa lava ua sui e se awole e se ola. Wa mata ona pala le tino Ai whamai e le ngata e luluina ma le pala, ai whamai e luluina ma le matanga, ai whamai e toi whaatuina mai ma le matanga o fie. Tolu, ngai ka pe ia whai pui whasuma tolu, e luluina ma le vai, e toi whaatuina mai ma le maus. O le vainga lona tolu o le tino mamalu lea, peo Iesu, le tino maosi, praise the Lord. E le toe vai o tātou tino i le langi. E le toe maua i tātou i mai o le tino i le soifuanga le nei. Ai a whaali mai o ia, e ia te i tātou o le toe iaise vai, a le malosi. Four, ka mai whai koe whasuma wha, e luluina le tino wha le tino, e toe whaatuina mai o le tino wha le ananga. E iai le tino wha le tino, e iai fo i le tino wha lea ngana. Wha vaenga na o le tino o Keriso. Praise the Lord. O le tino Keriso, o le tino i le pala. Ina o toi tū mai o ia na ia woti, ma vai aso e tolu, toi tū mai o ia, sa iai o ia i lona tino ma malu. Lua, e luluina ma le matanga, ai toi whatuina mai ma le tino mata o fie. Vaenga lona tolo le tino ma malu, o le tino e maalosi. Vainga lona wha o le tino mamalu, o le tino wha lea ana. Praise the Lord. So, when we look at what does the glorious body look like, 1 Corinthians 15, 42, 44 tells us that this flesh, this body is sown in corruption, but is resurrected incorruptible. This body is sown in decay, but is resurrected in glory. This body is sown in weakness, but resurrected in power. This body is sown in the flesh, but resurrected in the spiritual body. Amen? So o va'aina la ia, pea tata o va'ava'ai, I le vaenga lona wha, ua ato atoa ina ua pei o Keriso. Mua, ua pei tātou o Keriso, ina ua pei tātou ma whanau a le atua. Lua, ua pei tātou o Keriso, ina ua tātou pea tātou fōringa, wha pei, o ia, le lai whai mea whai pū whai koe lua o le tātou tusi whai tau le taia, le awhiapi nei. Ai le I whaalia mai nei le winga o I tātou amuli. Le ale winga I tātou amuli, ale o tātou whai tau koronito, mua o le tino le pala, lua o le tino matango fie, tolu o le tino maalosi, wha o le tino wha lea nanga. That's what we're looking forward to. We're looking forward to an incorruptible body, glorious body, powerful bodies, spiritual body. Amen? So, whamai a ua tātou I loa, pēa whaali mai o ia, ona fōlinga I lea o I tātou, ia te ia, a wā tātou te I loa, tino ai lava o ia. Ale mata mō whiena o le mafuaanga o lo wha moi moi. That's why you have hope. You have hope because it will be fulfilled in your Christ likeness. Not only in this earth, au tātou iei le soifuanga le ni, mauti noa le I tātou, wa vea o masuli, whaatasi, makariso, mafuanga nā lo wha moi moi. Ai mawhaifo ia nei tau atu, o lisi mafuanga lo wha moi moi, ngai suia ni lo tino lea, e pei o ia, e fōlinga nei au, e pei o keriso, o lea luluina ma le pala, luluina ma le vai, luluina ma le, I le tu o le tino, ai tue whaatuina mai o tātou tino mamalu, pei o Keriso. Praise the Lord now. So, vaina la lona whao le tātou study. Le lefa mei o ani, uso ma tō whaafine, o tōna tangata whaatuatua, o le ale mafua anga o lo wha moi moi.
I te tauna e pala malama le leia I lo wha moe moe. A vaina I e whalo o tatou kawainga. A whesile a kusisi a oe, o le ale winga o lo wha moe moe. What is the reason for your hope? This could be one. Amen. Because one day I'm going to be like Christ. One day this body, it's going to fade away, it's going to decay, I'm weak, but one day, like you for you see tatou so akirisiano, paraplegic, you know, they have joy, you know, like Justin Peters, you know, they or tangata disabled, but their joy is in the Lord because they know that their body in this flesh is weak, but will be raised in power. E iei le tino, e le tani e su iei o tatou tino, I le tino whaalelani. So matu whapine, ale mafu angana o lo whaamoina. Mafu angana e sili e tangata I te oe. Sa mea le su iei a lo oli oli. E oli oli a oe te mi uma. Ki o whai mai le si, yanga, lo te tu maui le li, e le su iei lo oli ngā lo te iloa e tonu la wā mio, ki kama whaia I ngai o wola, e tu sama le fina ngalo le tu e ko maulo oli nga pino ina le fa tu lo fa tu ma lo fa mo lunga o le alofa o le atua. Then we can add this one as well. Amen. Okay, let's go to the last one. Vai no muli. E mau fai po tolo. Fa mai fai po tolo tato tu sfeitau. O I lato uma fo, o iai le nei fa mo ia te I lato. Ua te tasi, ma fa ma ina o ia e ia. Fa pe ona ma o ia. And that final verse of our study for this year, and our final point for tonight, and everyone who has this hope in him purifies himself, just as he is pure. O manata muli muli, o le wha moe moe, ua I loa tino I le ola wha mamaina. O le wha moe moe, ua I loa le lei le tangata wha tuatua, ua I loa le lei le tangata wha o leina, e iai lona wha moe moe, ina ua I loa tino lava, lona soifua, ola wha mamaina. Le si whai punga mwhena wha o ngai, o le ola wha pa ia ina. E te ola wha pa ia ina, e te ola wha mamaina, ona e te iloa, e iai lo wha moe moe. Le lai wha mele tatou tusi whaitau, I le afiafi le nei, o I lato uma foi, o iai le nei wha moe moe. Ia te I lato, ua ta I tasi ma wha ma maina o ia e ia. Amen. And I like that. It's a personal responsibility. You don't depend on coming to study for your sanctification or for your Bible reading or for your Bible study. No, it's a personal responsibility. That it says that everyone who has this hope in him purifies himself. O leo langa o tangata whātuatua, o la oe lava matawhai oi. E whaia ngā ruenga ale ekalesia, whaia ngā ruenga le tamā, whaia ngā ruenga le tina, peo nā oa oi nei tātou I le aso sā, whaia ngā ruenga le whānau. A le tangata whātuatua e iailo na wha moe moe, wha mai whai pule e tolu, wha mai e wha mamaina o ia e ia. It's a personal responsibility. O la oe lava matawhai oi a. Ai sea, na leo lawa I loa, okay, o a o le tangata whātuatua, e iailo wha moe moe, a wā lo te tū mau, ina ia o tū mau, lo te loa, ina ia tonu la wā mio, ina ia o savali le ala, e te tawana o savali ai, ina ia o I loa, e whaatu ringa lo whaatuatua I lunga, o le alofa, e leo se alofa wā, e leo se alofa o matou ainga, o le alofa o le atua, le whai mai tusi pa ia pōtā post, o le alofa e ese mai alofa malawa o le lalolani. Le ala foi lawa una, e mafua lo whaatuatua, o a ua tangata whaatuatua, e mafua ona o wha moe moe, a wā ina ia o pei o ke riso. O a ua whanau o le atua, o a ua le atari o le atua, o a ua foi e iei le aso, e li iua ela o tino le nei, a ia o fōringa e pei o ia. But then it comes down to this. It's a personal responsibility. It's your responsibility. Everyone plays their part according to the body of Christ. We encourage one another, we edify one another, but then it comes down to you. Amen. Amen. E ngā rungue lava vaenga o le tino ke riso,
e ngā ruru e uma lava me alofa ale ekalesia, a le ola whamamaina, mea la nā we. Nā le whamaile upu, o I lato uma foi, o iai le nei whaamoe a te I lato, ua ta I tasi, ma whaamamaina o ia e ia, whaapei ona mama o ia. Praise the Lord. Because a whaio ia te oia o lo tulu matai e lo mafo whaumalo loto le whaamoe le luma a whaio ia te oia, man, o te manao ina ia o wora e pei o ke riso o te manao ina ia liua lo tino I pei o le tino mamanu. E tau mawhai oe ina ia e ola I le soifuanga le nei e pei o ke riso Because when you have that hope and you look forward to heaven, you will do your best to live that life here on earth. Does that make sense? You will try your hardest to live according to God's will here, right now. Because you know that you have a hope. Praise the Lord. We know that our eternity is at stake. Le whamai e lale mo muali o ane. Tau poe lua whai poe ono whamai o le whaapea o lo tū mauia I te tonu ia te ia. E tatau o na savali o le nata ngata. Whaapei o na savali o ia. Amen? Wai leo lo talanoa. O le talanoa I le tangata whaatuatua ina ia savali e pei o Yesu Kiriso. E savali e pei e tusa ma le awhionga pa ia le atua. So I follow to see le pe liwi fola u lau pepa. Ta puna e whawha e koe suma whitu. A mō whātasi tato whaitau ia. Le mea lava le nei wa ato toa I le alofa I a te tato. Ina ia tato maua le whamalo si le aso le whamusi noa. A wā e pei uria. E whapea fo I tato I le nei lalulani. Whaia whai ngā whai ponga Nei whai mai. A wā e pei o ia. E whaapea fo I tato I le nei lalulani. O le winga nā o le whai upu muli lea. Ua I loa tino le ola wha mamaina. Ai se ai loa tino I le ola wha mamaina. A wā o mea uma na soifu ai Yesu Keriso. Ma savali ai lo tata wani I whaula. E tau ma whai le soo ina ia muli tai. E tau ma whai le tangata whaatua ina ia whai mea uma lava na ao awina e Yesu Keriso. A wā o Yesu o ia o lona matai. O Yesu o ia o lona alii. E tau ma whai la le tangata whaatua le tangata whaaole ina moni, le tangata kerisiano whaamaoni, ina ia muli tai lona alii whaaola. Lela whai mai whai puna le ntato whai tau, a wā e pei o ia e whaapea fo'i I tātou I le nei lalona. And then 1 John 4:17 it says, because he is, so are we in the world. That's so powerful, eh? It can also be a JIMR t-shirt. Because he is, so are we in this world. Amen. Amen. Because of Christ, because of who he is, that's who I am in this world. And that's why I'm characterized by purity, because Christ is pure. His example is what a disciple tries to follow suit. So mo whai lava le so'o ina ia muli tai. So o matato to see, this is our final book before I wrap up today. Mateo 5, le launga Yesu. Ele fai koe whasuma toluanga I whasuma vana. O io o maua ia o ngā Yesu I runga o lana launga I le maunga. Ai o le vainga lea o te fia au mai ina ia whaamatala ina I le loto le whaaola mo le tangata muli. In this chapter here, Matthew 5, it's Jesus' Sermon on the Mount. But in verse 43 to 48, Jesus speaks all of those words are powerful, but some real insights into the heart of the Messiah for those who follow.
Praise the Lord. Whamai whai pui whasuma tonu, upo Yesu, mo oto whanongo, na whai mai, ia ea lo whātu I le lua te tua oi, a ia ino I le wai ta mai ia te oi. A o te whai atu a o ia te oto, ia o tō a lo whātu I le wai ta mai ia te oto. Ia o tō whaamami atu I e ua whetu o mai ia te oto. Ia o tō wamalele atu I e ua ino mai ia te oto. Ia o tō te talo foi mo e ua tuua I fua mai ma whaasau wā mai ia te oto. Ina ia whaia o tō mata ringi o loko o tō ta mā o le lana. O lena te whaoso I lona la I e wāmi o le anga a tō mai e wāmi o le nei. O ia whaatau toto I fofo I le ua I e wāmi o tōnu. A tō mai e wāmi o le tōnu. A wā a whai tō te alu whātu I e wāmi o whamai ia te oto. Sea e se tau I tō te mawai. E le whaia ea le autorona o le alama mea. E a whai fo I tō te whaapito lo o tō whea whani I o tō uso. Sea se mea sili o tō whai. E le whapea ea o na whaia I au te lu. O le nei, ia a tō toa o na lei o la o tō wā mio, e pei o lo o tō tamā o le lani, e a tō toa o na lei o ia. Ne nau na ta inga a Yesu ke riso mo lana au so, ina ia tātou wola I le soifuanga o lo fina ngalo ai le atua. Le wha mai o ia le whai kumuli nawa nai whasuma vali, o le nei, ia ato atoa o na lelei o la o tō wā mio, e pei o lo o tō tamā o le lani, e ato atoa o na lelei o ia. And le iso tato ato atoa a. We know that that is unattainable. Ai ono Yesu Kiriso. O ele ana upuia, o Yesu. Le ala upo Yesu. O le nei ia ato atoa o na lei o la o tō wā mio, e pei o lo o tō tamā o le langi, e ato atoa o na lei o ia. Christ is the example. It's His righteousness. It's His perfection. It's His excellence that allows us to be characterized in purity. Amen? Amen. Mau mai le vanga le afia file ni mo le vaina le o le tuswai tau I ani. E yelo tato wha moe moe. So mo le whai wino le tato matau ku le afia file ni, e lua vaina I le tato wha popo le tato lisi. Vaina mo mua o le wha moe moe ua ato atua ina ua pei o keriso. Ua wha apea o na pei I tato o keriso a wā o I tato o whanau a le atua. E wha mei Roma, tātou o suli, whātasi, ma keriso, wā vei tātou ma whānau a le atua. Leisi vaina, e li iua I tātou te whōringa e pei o ia, I lona, tino, o manu. Leisi ma whoanga nā o tātou whāmoe moe a. O le vaina muli nena tātou I loa nei, o le whāmoe moe o le tangata whātuatu o wailoa tino, I le ola whaamamaina. O le ale ola whaamamaina, o le soifuanga le o le tangata, e o le ola whaapa ia ina a, le muli tai I ala o le whaola, o le whaia, o le finangano, o le atua. Praise the Lord. So the two things that we added today to the three things that we've learned so far in regards to the hope of a believer. The two things we added today was one, that our hope is fulfilled in our Christ-likeness. Christ-likeness is the fact that we are a child of God, that we say, yes, amen. Two is that we look ahead at the time our lowly bodies are transformed to be like Him in His glorious body. And the second part was that our hope is characterized in our purity. And our purity or our sanctification, that's our lives every single day to walk and live according to the will of the Lord. Where is the will of the Lord? Yeah, exactly. It's here. It's in your study of His Word. And like I said in the beginning, it's your personal responsibility. You can come to as many studies and attend church and be a part of Aina studies. Hey, that's great. But more so that you yourself are responsible
to getting into your word. O lau mata whai oi, o lau mata tā, oe lava. Neia, whaitawina pēr, mafuta i lea lii, e ala i lana tusipa ia. So, lima maenga o le tangata o lo iai le wha moe mua, o le tangata o lo iai lona wha moe, o le tangata e tūmau. Lua, o le tangata e iai lona wha moe, o le tangata e ona i le a mio o tonu. Tolu, o le tangata e iai lona wha moe, o le tangata o lo wha tuwina i lunga o le alofa. Wha, tangata e iai lona wha moe, wa atua ina ua pei o kiriso. Lima, o le tangata o lo iai lona wha moe, ua i loa tino ina ua ola wha mamaina. So 5 things that we learned about the hope of a believer. John was writing and he was saying, we now know what Christians look like. We now know what Antichrist looks like. We now know the doctrines of Jesus Christ, the Jesus of the Bible, the doctrines of sin. We now know that not to love the world, to live and walk in the light, to be obedient to the word. But this is the hope of the believer. 5 things. Number 1, hope is guaranteed when we abide, when we remain. 2, that hope is realized in righteousness. 3, that hope is established, grounded, founded in love. Potapos. What manner of love? It's a foreign love. 4, that hope of a Christian is fulfilled in Christ's likeness. And 5th, that a hope of a believer is characterized in purity or our sanctification. Amen. Okay, get out a pen. Everyone's got a pen? Everyone take one post-it note. Okay, now everyone write number 1 to 5 on the side. You see le kasi o le lima I le aukafa o le paper. Okay, those numbers correlate to the 5 parts of our hope. Maua. Okay, I want you to do a self-assessment. Kasi vai sfuru a. Rela kango e va aya na iba henga e lima. O la oe lava savani a. I le kalangoinga au la oe a savani. Kamua oe maka lau savani. I le kasi, I le vau le kasi ma se fulu kwa seki palengi mea uma kwa excellent ma le kasi e le kaia e o I lunga o le fua I le lenga maka. So I want you to mark yourself out of 10 for each of these parts of hope. Where are you? So, for example, ati tilo wa o tangata whātuatua, pēha whai o te tūmau, o wheo ielo mō langa tūmau, kasi, e leo ku mau o lai, sisi mea, por se furu o lai maku a tūmau whamaoni Ie whasolo e lola ie lano le lua, tolu, wha lima. So you should give your own self a score, 5 scores, by the end of 2 minutes. Okay, tuatu lumi ni te lea. Mawhawhawa o ia. E leo se mea kalamoa, o mea mawhawhawa ia tangata ia. So remember, all the numbers correlate to the 5 parts that we've listened to. Can I give you another 90 seconds? Last 30 seconds. So, le mana mata to wa. So kang te kauia le vaina mua, ola yo
fufua e lau savalinga, lai noa e oe lau savalinga po mga mia le koe whaamalusia ke isia o lau o langa tūmau ke wai kangola maka o i lalo po le wha po le lima. Ai whai la ke roa mkwa seki alo o langa tūmau lai, o kei alo o langa savali. Maka o i lunga le sifuru. So ma lo si sifuru ai whiololo le ongo ma le lima ai vai le kasi. O le o longo winga i le whawainga o ia. Okay. Well, that's a question, That's a question for everybody. Are you saved? So it's always fair to ask the question. Amen. Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Awesome. So have a look at your list. And see which one you want to work on. Oh, okay, I need to work on this. And then pray about it. Add that to your own prayer list. Say, Lord, I don't know what your love is about. I need to be established in your love. Tama, e te tau ona I loa o le wha atu wina o I lunga o loa lofa. A vea mau te talo ina ia wha amalo sia ele vaenga le na o lo soifua. Amen. And then put it somewhere so that you know and you pray about it as well. Amen. And that is our study. Ladies and gentlemen, welcome to the last Ainga study for 2020 before our summary in our next fortnight. If I Thank you, Mom. Yeah, it's okay. If I am seeing ila o lava tane piano o and then you can pray. Then you can pray for Mom. Yeah, Mom. That's right. You ask Dad what's the weak part, and then you pray for him. Good on you. I think that's a different study. Different study. Your own study. Yeah, le tua tatu tau mai le whai wina tatu mawtanga le nea fiafi. Ono Yesu, fifi lava tu natu ya Dad. Le whai wina tatu mawtanga ya le talo ia ma whamanui e foi nisi o lo whalongolongo mai foi le nea fiafi. Tawina ia whamalo si e bele anano le tua. Ia ti tatu umalava ona o le upo le tua. Thanks, Dad. Tele lava tama matau langono foi lo fama lo fama o sa wa o mai foi le fia tu sa lo fionga malava o matau fa lo mai ia o lo fina ngalo le ina ia su e pea ma ia manino I la matau sa valinga me malama o fina ngalo le mo le o langa o matau fa tentani atu I le aso lo fio mai ai o matou whaftai ai le nei fiafi whaftai foi ona vai le malo freit I le au ina o lau fionga whaftai lau whau unga ia teia whapea foi le matou whalonga I matou uma o ua I la loifo le nei whai ia ai mai se foi la tau uma lama o lo whalonga mai I so se au wala o lo maua mai ai le nei whasela lauma o matou I loa o lo walofa lea ma lo whamao I lo wa mai ia te I mātou, e le ngata I le sāunia pia o mātou tangata mō ngā luenga le. Ia si li au sāunia le tangata I mō le aso lo whaali mai. Aftai foi ono lo wha mālosi I o mātou loto, awa I ei taimi mātou te vai ai. E foi taimi mātou te le ato atoa, I ei taimi mātou te amsala ai. Ia ai whaftai ai lo wa o mai ia te I mātou e ala I laua fionga. Su e fo lava le tangata ia te ia. Ia matau mo fai ina ia ola ato atoa I luma o lo finangalo I savalinga le tangata lava ia. After tele o no la upu I le nei fiafi. Ia sawi at fo I mātou I le nei po ia o mātou talo I mea umalama ina ia fai nina mea umama I fo ia toa ia te ole lo ina.
whaftai wa whamangalo I mātou, whaftai fo I lau taita inga manuia I nei whia ia se ia o mātou tā hape fo I nei po ia e whaftai o no lau whionga. O mea pēr lea ma whamanuianga I o mātou tangata. Lea la mātou wālaangi su e ala I lau suafa o mātou talo maole atua I nei. Malo, malo la vale.